idemo odmah živo. Može? Sada ćemo vama svima i nama, a pogotovo našim malima o kojima govorimo cijelu noć, poželjeti da dožive 100. i da vi doživite 100. i da mi doživimo 100. i to da budemo zdravi, čili, veseli, što se ono kaže, i da prevalimo tu 100. Zašto ne, neka nam to bude cilj i s tim u skladu ćemo čuti pjesmu istog naziva, doživjeti 100. Doživjeti 100, doživjeti 100, krmena jutra na Kavkazu tamo, budite gdje, vječni leš, moj komar
tek je prvi, ali nije sigurno zadnji. Hvala vam od srca na svim sponzorima koji su podržali, na svim ljudima koji su odvojili svoje vrijeme. Nije bitno koja je svota novca, to je najmanje bitno. Bitno je da smo pokazali djeci da nas ima, da empatija nije u vama. Hvala od srca. Hvala dragi naši, želimo vam laku ugodu noći, budimo humanitarni.